дигар саволе ки доданд нависонам, барои чӣ худо таваллудро барои зан ин қадар мушкил кардааст? оё дар қуръон ин омадааст ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, мақсад ки барои ҳамин мушкил таваллуд кардани фарзанд аз ҷониби модаро барои чӣ мушкил омадааст? ё оё ягон ояте дар қуръон ҳаст? шумо дар сураи луқмон ояти 14 нигаҳ кунед. аллоҳ фармуд: аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим: ва вассайна ал-инсона биволидайҳи ҳамалатҳу уммуҳу ваҳнан ало ваҳн ва фисалу фи амайн ан ишкур ли ва ливолидайк. садақаллоҳул азим. аллоҳи меҳрубон дар инҷа гуфт ва фисалуҳу фи амайн ва ҳамчунон ҳамалатҳу уммуҳу, бардошт модари туро ваҳнан ало ваҳн. яъне ваҳнан ало ваҳн ба маънои бисёр чӣ гунае ки дигар тафсирҳо да ба маънои курҳан омад, яъне бисёр бо душвориҳо. албатта замоне ки фарзанд хурд бошад, оҳиста 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 то чанде вазнин шудан ки гирифт, албатта барои модар мушкил мешавад. мушкил шуданаш ҳамин аст ки вазни ӯ калон мешавад, андозаи ӯ калон мешавад. ва бинем ки мақсад вақте дар батни модар пайдо мешавад, чӣ қадар ба табиати модар хирагиҳо пайдо мекунад, чӣ қадар дар иштиҳошон мисол таъсирҳо мегузорад. ва ҳатто ки дидем ки модарҳо дар ҳолати ҳатто таваллуди фарзандам мақсад ҷоншона ҳам доданд, гӯем қурбон шуданд, яъне шаҳид шуданд дар роҳи худо. барои ҳамин аллоҳ дар қуръон гуфтааст ки модарҳотон шумора ба маънои чӣ? ба маъное ки яъне донем ки шумора дар модарҳо барои шумо бисёр азият кашиданд, бисёр мақсад мушкилотеро пушти сар карданд. мақсад ки яъне шумо ба қадри ин модарҳову падарҳо расед. дигар савол омадааст: оё мӯи сар ё нохунро ба мусор партофтан гуноҳ аст? албатта ҳар касе ки мақсад мӯи сар дорен ё нохун дорен, аслан инҳоро бигирӣ суннат ҳамин бародарон аст ки ҳар як мӯи сар аст, нохун аст, бин ҳар як мисол пашм ё қиле ки аз бадани одам ҷудо мешавад, инҳоро мувофиқи суннат мо бояд барем зери хок кунем. агар ҳамино дар дастмон бошаву мо ҳам табурда дар даруни мусор партоемуш, албатта гунаҳгор мешем, зеро таъкиди пайғамбар ба зери хокай. зеро ҳар як узви шумо ҳам ҳар як ҳаму мӯи сарита аст, мӯи зери кашита аст, нохунита аст. ва аз инсонай, инсон чӣ гунае ки фазилати қадр дорад, унуш ҳам чи аст? албатта қадр дорад ва қимат дорад. барои ҳамин аст ки ҳатто бинен одами мурда аст, вале устуғони дасти ӯай, пои ӯай вақте мо меёбем, ӯро бояд мо зери хок кунем, зеро ки мега вайам ҳукми одами зиндара дорад. барои ҳамин ҳар як ҷузъу, ҳар як узву, ҳар як чизе ки аз бадани мо ҷудо мешавад, вай бо худаш қадр ва қимат дорад. зелиҳо зери хок пайғамбара таъкидаш ҳаминай. саволи дигаре омадааст: бо либосе ки дар сохтмон кор мекунем, намоз ҷоиз аст агар намозӣ бошад? албатта аслан либоси пок ва сиёбака фатаҳҳир, худо қуръонда мегӯяд шумо бояд ки вақте намоз мехонед либосотон пок бошад. бо либоси пок мақсад намоз хонед. бо либосҳое ки мо дар сохтмонам ки кор кунем, агар ба шарте ки ягон бенамоз шудагӣ набошад, яъне ба сабаби рехтани хок аст ё ягон гардучанг аст ё ягон рехтани об аст, ба инҳо мақсад вай бенамоз намешавад. мақсад бо ин либосҳо ҳам мо метонем ки намозҳомона хонем. саволи дигар: бобои ҳоҷӣ, агар дуои қунудро надонем, ба ҷояш чӣ дуо хонем? дар ивази дуои қунуд
тавсияи уламоу донишмандои мо шумо, аввалан бародарони азиз, дуои қунута шумо ҳатман аз ёд кунед. ҳаракат кунед ки дуои қунута аз ёд кунед. вақте ки аку натавонистен, баъд аз он иҷозат аст ки раббана атина фи дунё ҳасана ва фи лохирати ҳасана ва қина азобаннор. анамин ояти қуръона дар ивазаш як бор хонин мешавад. ё ин ки агар ба шарте ки инашам ки натонистем, баъд дар ҷош аллоҳумма ғфирли, аллоҳумма ғфирли, аллоҳумма ғфирли гӯену, мақсад баъд рукӯ даравем. саволи дигаре ки ҳаст, ман як занам дар муҳоҷират, дар олмон, дар германия, соҳиби 2 фарзанд. бобои ҳоҷӣ, тӯли 3 сол мешавад хусурум занҳои фоҳишаро ба хона меорад ва ману фарзандома ва шавҳарма 4 ё 5 соат аз хона берун мекунад. ҳаво чӣ хунук бошад, чӣ гарм. хоҳиш мекунам як насиҳате кунед то хусурам фаҳмад. хоҳари азиз ва бародари бисёр гиромӣ, ҳақиқатан бисёр як ҳоли мушкилай. вақте ки дар хонаи мо зиндагӣ кунему, мақсад хусури ман ё калонтари ман моро омада аз хона берун кунад ки ман як зани бегона овардаму мақсад бо ӯ мехоҳам ки даст ба ҳаром занам. аллоҳи меҳрубона мо паноҳ талаб мекунем аз ин гуна хонадону аз ин гуна хусуру аз ин гуна падару ва ҳар касе ки набошад. ва шумо агар хуб мешуд ки ҳаргоҳе ки вай бо нафаре аз аму ҳароми худ меомад, шумо дари ӯро намекушодед, ё ин ки дарша кушоденам, мақсад нагузоренаш. худшам ки гузоштен, ҳамун занеро ки овардааст ӯро шумо пеш кунед. шумо дар ин масъала гунаҳгор намешед, балки иншоалло шумо дифои аз динтон мекунед. ин як раҳме бо бар худи ҳамун падарта ё хусурат мешавад ки туро аз як кори ҳаром боз доштӣ. бар ҳамин роҳи ҳалли инҳо ҳамин аст ки мо инҳоро нагузорем. ҳар гоҳе ки овард ҳамроҳаш сахравӣ мекунем. ҳатто агар дар кор шид аз қонунҳои ҳамун давлат ҳам истифода мекунем, то ки пеши роҳи инҳоро мумкин ки ин одам ба тавсияи мо, ба маслиҳати мо мақсад ҳатто ниёзам надошта бошад, гӯшам наандозад. бисёри инҳоро ана ҳамун дарди бада давош бад шумо ҳамон қонунҳои давлат қатӣ метавонед ки сади рошин ё пешгирӣ кунед. вай хафа мешавад, вай малол мешавад, вай шуморо дуо мекунад, дашно мекунад. аз инҳош ягон хоҳару бародарои азиз тарсон набошем. иншоалло инҷа ба хотири худо ки ҳаст, ягон зиён ба шумо намерасад. саволи дигар, падар дар ҳолати мастӣ ба фарзандаш гӯяд ки оқат кардам, чӣ мешавад? ҳакуд ана ҳар як падар дар ҳолати мастӣ бошаву фарзандша оқ кунад. ёли бисёри саволҳое мешавад ки падарҳо фарзандоро дар корҳои гуноҳ далолат мекунанд. агар ҳамин кора ту мақсад анҷом натӣ, ман оқат мекунам. на хоҳаро, додарои азиз, ин оқи инҳо оқ нест. оқ ба худаш шарт ва шароит дорад. барои чӣ ман як қиссаеро пештар ҳикоя мекунам. давраҳои бигем ҳамон хилофати ҳазрати умар буд. мега вақте нафар як падаре аз ҷош хест, гуфт ки чӣ мегӯӣ дар ҳаққи фарзанде ки риши падара меқапад ва дар сари ӯ бо тиёқ мезанад? ҳукми ҳамин фарзанд чӣ аст? то ҳол ҳазрати умар мега ҷавоб надода буд ки ин писар аз ҷош хест. гӯ ҳазрат гуфт ҳамон писареро ки ҳамин падар аз ӯ шикоят дорад, ҳамон фарзанд манам. манам аз шумо як чӣ мепурсам, оё ҳамон чӣ гунае ки падар болои фарзанд ҳақ дорад, оё фарзанд болои падар ҳақ дорад? гӯ бале ҳақ дорад.
گفت چی حق دارد؟ گفت حقشم این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه. اگر همین کار تو مقصد انجام ندی من عاقت میکنم. نه خواهرها دادرای عزیز، این عاق اینها عاق نیست. عاق به خودش شرط و شرایط دارد. برای چی من یک قصه را پیشتر حکایه میکنم، دوره های بگیم همان خلافت حضرت عمر بود. میگه وقتی نفر یک پدر از جاش خیست گفت که چی میگویی در حق فرزندی که ریش پدر را میقپد و در سر او با تیاق میزند؟ حکم همین فرزند چی است؟ تا حال حضرت عمر میگه جواب نداده بود که این پسر از جاش خیست. گفت حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم، آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقشم این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه، برای او نام خوب گذاره، ببینید در گوش او مقصد اذان گویه و او را گفت تعلیم علم کنه، یعنی با خالق شناسش کنه، از علم مقصد دنیا هم آگاهش کنه تا بی سواد نمانه. بعدا این جوان گفت از روزی که من چشم کشادن در عقیب گفت همین گاو و خرم همیشه من یک گویم چوپانی میکنم یا دمردگی میکنم و نام من گفت جعلان است. جعلانش یک کیرم، نام من را کیر مانده است. میگه حضرت عمر به طرف این پدر گفت پیش از آنی که تو این فرزند عاق کرده خودت عاق شده ای. برای این عاق چیزی عادی و هزل نیست. عاق به خودش قاعده و قانون دارد، به خودش شرط ها دارد. تا اگر همون قانون و قاعدهش نیاید فرزند عاق نمی شود. و پدر و مادرها را من مصلحتم همین است فرزندا را هیچگاه عاق نکنید، زیرا فرزندا در مردم ما عاق بسیار قبولش سخته. بسیاری جوانها را من دیدم که دخترها را دیدم که گفت مادرامون عاقمان کرده، دیگه بابای حاجی همین نمازخانی ما چی در کار، یا مقصد تمام ما را دنیا و آخرت من سوخته. این فرزندا این خیلی قبول دارن. برای این کلمه را شما نگویید، اگر چنده که با این عاق گفتن اونا عاق هم نمی شود، ولی برای اونا بسیار گذراندن حیات دشوار می شود. خب سوال دیگر، مرد گوید بغیر از تو زن دیگر گیرم برای من 3 طلاق شود، حاضر باشد زنگیر شده است، این چی می شود؟ یعنی یک نفری در پیش زنش میگه اگر زنک من بغیر تو در هر وقتی در هر زمانی اگر زن بگیرم همون زن به من 3 طلاق. یعنی این یک کلمه از در کتاب طلاق کلما میگن هر وقتا هر زمان که اگر من زن بگیرم بغیر تو او به من 3 طلاقه. از این لحاظ این مسئله همینه، هر گاهی که این آدم زنگیر شد حتما او زن به 3 طلاق میشه. این است راه این مسئله. سوال دیگر، من 8 سال زندگی خوب داشتم، خوشتامنم معیوب بود، نگاه میکردم تا زمانی که قیسینگلم بیوه شد به خانه آمد، خوشتامنم با قیسینگلم بسیار عذابم میتیند. از خانه 2 بار پیشم کردن، باز رفتم، اما این دفعه خانه را به نام دخترش کرد و مرا پیش کرد. من نرفتم. آیا دعای خوشتامنم مرا میگیرد؟ خب بسیار برایم مهم است این سوال، جواب شاه حاجی بابا گوید. خواهر عزیز انشاءالله شما این قدر خدمتی که در حق این مادر کردین
و این خواهری که بگیم دختر این زنک که وقت خانه آمد و همه کار و رنگ و همه شکل دیگرگون کرد و که امروز همین کار در این مردم ما هست. دیگر شما در اونجا یک نفر زیادی. مقصد که خانه دخترش ماندگی هیچگاه امروز یگان یاد نمیتید، یگان خیلی الله دانا از شاید باشدم خیلی کم که خانه را به نام تو کند و همه امکانیت برای تو تید. لیکن اگر در همون خانه اگر یگان حق دار باشی، البته مثال فرزندش حق دار است و اگر از اونجا شما حقی داشته باشین، حق تو صاحبی کنین، انشالله حق شما از این شریعت برای شما اجازت دادگی است. برای همین هیچی باقی ندارد. دعای بدی که وای میکند انشاءالله وای به زیان تو نیست، ولی تو موافق قاعده و قانونی گویم چیزی که الله هم معین کرده است، تو در او خانه هم حقدار هستی. برای همین نمی شود که یک خانه را مثال به یک نفر ببخشن خب ترا به حق کنن. لیکن در حیاتش اگر وای این خانه را دخترش تیا به نام او کنه، خیلی موافق قانون و قاعده، دیگر شما از اونجا ناحق میشین، از اونجا دیگر حق گرفتن نمیتونید. برای همین میلش هر کی بد کرده است میگه به روزی بد رسد، نیکی را نیکی و بد را بد رسد. انشاءالله تو برای خاطر نیکی هات خدا خواهر عزیز صاحب جا میشه، صاحب مکان میشه.